منتها شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. بخش پخش مستقیمی برنامه تاریخ گواه است بخشیده به فعالیت ادبیات شناسی برجسته تاجیک ولی صمد بخشیده می شود. ولی صمد 20 ینوری سال 1936 در دهه واروخ ناحیه اصفره به دنیا آمده. سال 1956 آموزشگاه پداگوژی کانی بادام و سال 1961 فاکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری خوجند را ختم کرده. نخست به حیث رفرنت جمعیت دانش ولایت، سپس به صفت معلم دانشگاه خوجند فعالیت کرده است. مؤلف 15 رساله و 350 مقاله دایر به تاریخ و پهلوهای گوناگون روابط ادبی خلق تاجیک با خلقهای روس و آذر، گرجی و ارمنی، ترکمن و تاتار و ازبک می باشد. ولی صمد عضو ریاست بنیاد بین المللی زبان فارسی تاجیکی، عضو افتخار اتفاق نویسندگان آذربایجان، عضو افتخار اسوسیاسیون خاورشناسان ارمنستان، عضو ریاست انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، عضو هیئت تحریریه مجله رودکی و مجله ادب می باشد. مطلب از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. مطلب محیب الله قربان را از آژانسی ملی اطلاعاتی تاج نیوز که در آستانه 80 سالگی خادم پیشبر علمی انستیتوت زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی با نام رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان شادروان ولی صمد نشر شده بود برایتان قرائت میکنم. در محفل عروسی یکی از فرزندهایشان استاد ولی صمد به عروس مراجعت نمود: دخترم، از این روز شما به درگاه ما می آید و فرزندی عزیز خاندان ما می شوید. از شما خواهش دارم در خانه ما با دولتی معاشرت کنید. من که در قطار مهمانهای جشن عروسی می نشستم به این سخنهای استاد گوش انداخته در حیرت افتادم. در عمر خود شاید در صدها جشن و محفلهای عروسی اشتراک داشته باشم، اما هرگز تکرار میکنم هرگز نفر در چنین محفل خاص عائلوی درباره زبان دولتی صحبت نکرده بود و احتمال دارد نکند. از جانب دیگر من باور داشتم که از قلب سرشار محبت با زبان و ملت ولی صمد چنین حرفها بیرون می آید. بله، با این گونه سخنرای تنها ولی صمد که تار و پودشان از مهر بی اندازه به زبان و ملت بافته شده است قادر است. با ولی صمد 26 شاعر از بازار صابر و لایق شیرالی سر کرده تا عبدالسمیع قدوس زاده و عبدالرؤوف مرادی شعر اهدا کردند. من دیگر نفری را نمیدانم که در وصفش 26 ادیب اشعار بخشیده باشند. اکادمیک محمد جان شکوری با استاد چنین بها دادند: نوشته های ولی صمد برای عمیق رفت خودشناسی ملی مردم تاجیک اهمیتی مخصوص دارد، زیرا نشان می دهد که تاجیکان خود را در آینه دل دیگران ببینند، با دل خود با چشم دیگران بنگرند، خود را از نظر دوستان معنویت جوی مهرپرور بسنجند. بیگمان در این صورت چیزهایی میبینند که پیش ندیده بودند. هر زمان میگویم که این مرد واقعا هم پدر زبان تاجیکی است. بنابراین محبتی از ما نمیگذرد اگر گوییم که تمام زندگی با برکت از 80 سال عمر ایشان در خدمت ملت و زبان تاجیکی گذشته است. من دیگر نفری را نمیدانم که با زبان و ملت چنین محبت و اخلاص داشته باشد و برای حمایه آن عمر خود فرسوده. حتی دوستی و رفتار آشتیناپذیری استاد با دیگران در اساس مناسبت ایشان با زبان و ملت مطرح شده است. او همیشه هم نشین و هم محفل اکبر ترسون، محمود جان واحد، لایق، بازار صابر، عبدالنبی ستارزاده،
раҳими мусалмониён ва даҳо дигарон аз чунин тоифа буд. агар дар кадом гӯшаи тоҷикистон ва ё берун аз он касе олиме дар бораи тоҷик ва ё забони тоҷикӣ ҳарфи ғаразноке бирезад, муддати мадиде нагузашта устод аз он огаҳ ва аз пайи посух ба он беадолатӣ нисбат ба намояндаи миллати мо мешавад. гоҳе худ тавассути матбуот бар зидди он навишта мақола менависад ва агар он масъала аз салоҳияти худи устод берун бошад, он гоҳ ба гӯши зиёиёне ки нанги миллӣ доранд ва ё мартабаи баланд зангула мезанад. хабарашон медиҳад ки фалонӣ ба миллати мо таҳқир рехта ва ё фалон адиби моро аз худ карда. пас ҳатман ба таҳияи мактуби дастҷамъӣ барои пуштибонӣ аз миллату забон имзо ҷамъ меоварад. устод аз одамони якраҳа ҳастанд. боре дар зиндагии эшон чигиле дар миён афтод ки муҳаммад осимӣ, президенти академияи илмҳои замон, ба устод Валӣ Самад насиҳат мекунанд. аммо академик муҳаммадҷон Шакурӣ ки он ҷо ҳузур доштанду ба Валӣ Самад ҳаққи устодӣ доштанд, ба президенти академияи илмҳо гуфтанд ки беҳуда насиҳаташон мекунед. ин одам аз якравтарин инсонҳост. агар валиҷон бо як нафар қаҳрӣ шавад, сангинтарин кор ин оштишавии ин кас аст. ё ин кас мурда халос мешаванд ва ё он кас. воқеан бо касе ногапӣ шаванд ва ё аз касе ранҷанд, асосан барои кадом гуфтори он нафар дар бораи забон ё миллати тоҷик аст. наздикии устод ҳам ба ин ё он шахс танҳо дар асоси муносибати он нафар ба миллату забон аст, на чизи дигар. аммо метавон гуфт ин якраҳагӣ ба фаъолияти устод таъсири мусбат низ гузоштааст. зиёда аз 50 сол аст Валӣ Самад дар институти забон ва адабиёт ба ҳайси ходим ва баъдан ходими пешбар фаъолият кардааст. зиёда аз 50 сол ин су дар як идора, дар як бахш ва дар як ҳуҷра кор кардаанд. чӣ тавре мегӯянд? дар дафтарчаи меҳнатиашон танҳо як ҷумла аст ки фалон солу моҳ ба кор қабул карда шуд. тамом ва салом. умри 80-ии устод саршор аз саҳфаҳои пурмазмуну рангин буд ки гоҳо рӯи он рангҳои хурсандибахш рехта ва гоҳе нигароникунанда. баҳори соли 1971 худи раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон, соҳиби ҷоизаҳои олии адабиёти замони иттиҳоди шӯравӣ Мирзо Турсунзода адабиётшинос Валӣ Самадро ба дафтар даъват намуда аз ӯ хоҳиш мекунад ҳамчун намояндаи иттифоқи нависандагони тоҷикистон дар анҷумани шашуми нависандагони Туркманистон иштирок намояд ва номаи табрикии иттифоқи нависандагони тоҷикистонро ба вакилон бирасонад. ва ҳамин тавр ҳам шуд. Валӣ Самад дар анҷумани нависандагони туркман дар шаҳри Ашхобод номаи табрикиро қироат намуда, якҷоя бо қолинчаи ёдгорӣ бо акси устод Рӯдакиро ба раиси иттифоқи нависандагони Туркманистон Бердӣ Карбобоев супорид. чун аз Ашхобод баргашт ва сафари бо муваффақияташ ба сарвари иттифоқи нависандагон ҳисобот дод. хурсандии дигар ӯро интизор буд. яке аз охирин гоҳи устод ба муқобили ҷараён ҳаракат мекунад, ҳарчанд медонад ки поёни амалаш подоше ба ҷуз нодида гирифтан, маҳрум кардан дигар чизе нест. яке аз охирин нагуфта наметавонами устод Валӣ Самад он аст ки аз назари эшон китобхонаи миллии Тоҷикистон бо номи Фирдавсӣ бимонад, зеро китобхонаи мазкур бо ин ном зиёда аз ним аср мавҷуд буд. шӯхиомез мегуфтем ки Фирдавсӣ аз Тоҷикистони имрӯза набуд. ин тавр бошад, мо аз Ҳофизу Саъдӣ ва даҳо дигарон адибон ки на танҳо дар Тоҷикистон, балки ҳатто дар Осиёи марказӣ назистаанд даст кашем. самимона ва бо эҳсосот посух медиҳад устод. аз умри бобаракати устод мо танҳо якчанд саҳифа гардондем, ҳолон ки саҳфаҳои гоҳу пурдарду гоҳе дурахшон кам нестанд.
махсусан ковишҳои адабии Валӣ Самадро, ки дар натиҷаи онҳо даҳҳо асарҳои мондагар эҷод шудаанд, натавонистем фаро гирем. ва шунавандагони арҷманди радиои Муҳоҷир, барномаи Таърих гувоҳ астро бо порае аз марсияи рӯзноманигори номии тоҷик Дадаҷон Атауллоев вобаста ба даргузашти муаррихи сарсупурдаи адабиёти тоҷик Валӣ Самад қироат мекунам. Зиндагиё, шояд мепурсӣ чӣ дидӣ, эй раҳрави дерин? дар ин кӯҳна бозоре ки муштарии деринашам, кам одамеро пайдо кардаам ки мисли ӯ бошад. пеши ту дурӯғу пеши худо росташро мегӯям. мо ҳама кам-кам ғиромбозем, мо ҳама кам-кам макорем, мо ҳама дар киштзори ту зиндагиё тухми риё, тухми тамаллуқ, тухми бевафоӣ мекорем. мо дар гузарномаҳо ҷинсиятамонро мард менависем, аммо кам-кам номардем. ин кам-кам чӣ миқдор аст? тарозухона куҷост? тарозудор кист? тарозу кӯ? оҳ, агар боз росттар гӯям, санге намеёбам ки бори гуноҳу макру ҳиялу дурӯғҳои маро чен кунад, вазн занад, бардорад. устод Валӣ Самад, адабиётшиноси шинохтаи тоҷик ва яке аз равшанфикрони сарсупурда дар роҳи дифоъ аз истиқлоли миллат ва забони тоҷикӣ, ки ӯро ҳатто падари забони тоҷикӣ ҳам ном мебурданд, рӯзи 24 октябр дар синни 83 аз олам чашм пӯшид. рӯҳашон шод бошад. марсияи рӯзноманигори номии тоҷик Дадаҷон Атауллоев вобаста ба даргузашти муаррихи сарсупурдаи адабиёти тоҷик Валӣ Самад. охирин одам. дуруд, эй марг. марг бар ту, эй марг. ҳоло ҳисоби ману ту дар пеш аст. туву зиндагӣ ҳарду номардед. агар на, чаро фарзонагон хоранду зоранд? агар на, чаро пастфитратон болонишину оқилон овораю гирифторанд? агар на, чаро наҳору шоми ҳокимон хуни дилу ғизои ҳақирон нуқлу ҳалво аст? имрӯз тифле ба ҷаҳон бидруд гуфт. тифли пурорзу, тифли орзу ношикаста, тифле ки калонсолон варо дарк намекарданд. гоҳе тамасхур мекарданд, гоҳе механдиданд, гоҳе аз рӯи таъаруф ё лутфи шарқӣ ҳарфашро гӯш мекарданду мерафтанд. тифли хушбовар намедонист ки он яке ба бозор мешитофт, вон дигаре ба мулоқот бо зани дӯсташ, савумӣ ба оши худоӣ мерафт ва шод буд ки обед муфт аст имрӯз. тифле ки агар дар хиёбон ё ҷодае рӯбарӯ ояд, ҳатман аз миллат мегуфт. шунидед Фирдавсиро? фаҳмидед Низомиро? тифле ки ҳангоми гуфтан аз сарнавишти айниву лоҳутӣ, улуғзодаю бузургзода чашмонаш ғарқи об мешуданд. тифле ки фанро намедонист. тифлеро ки танҳо буд. тифле ки танҳоӣ мекашид. тифле ки дар танҳоӣ мегирист. тифли 83 сола. ҷавонмарг шавӣ, эй марг. даст ба гиребони кӣ бурдӣ? эй марг,
агар ҳама роҳҳои зиндагии варо пиёда тай мекардӣ, 100 чоруху мӯза медаридӣ. зиндагиё, миннат накун ки анда сол ба суроғаш наёмадӣ. макратро медонам. медонам ки ӯ барои ту чӯ як асбоби санҷиш буд. мехостӣ бифаҳмӣ ки чанд сол дар ин макони мусофирон байни нопокон пок зистан имкон дорад. мехостӣ бисанҷӣ ки дили озурда, дили ороста, дили озода, дили хуногушта то чанд метавонад битапад. мо ҳама кам-кам ғиронбозем. мо ҳама кам-кам маккорем. мо ҳама дар киштзори ту зиндагиё, тухми риё, тухми тамаллуқ, тухми бевафоӣ мекорем. мо дар гузарномаҳо ҷинсиятамонро мард менависем, аммо кам-кам номардем. танҳо эътироф намекунем. ӯ дигар буд. ӯ дигар буд. фарқи ӯ аз мо он буд ки кам-камро намедонист. ханда осмонкаф, гирья осмоншикоф, муҳаббат то охирин тапиши дил, нафрат бо тамоми ҳастӣ. чашмонамро мепӯшам. чашмонамро мепӯшам. шаб сиёҳ. шаб сиёҳ, девор сиёҳ, хона сиёҳ, осмон сиёҳ, дунё сиёҳ, экран сиёҳ. меравам ба гузашта. роҳҳо, солҳо, чеҳраҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, шаҳрҳо, самолёт, поезд, асп, хар, маҷлисҳо, маҳфилҳо, савгандҳо, дастҳо, шиорҳо, мастиҳо, ҳушёриҳо, лабхандаҳо, ашкҳо, гуноҳҳо, намозҳо. зиндагиё, шояд мепурсӣ чӣ эй роҳрави дерин? дар ин кӯҳнабозоре ки муштарии деринашам, кам одамеро пайдо кардаам ки мисли ӯ бошад. пеши ту дуруғу пеши худо рост. росташро мегӯям. мо ҳама кам-кам ғиронбозем. мо ҳама кам-кам маккорем. мо ҳама дар киштзори ту зиндагиё, тухми риё, тухми тамаллуқ, тухми бевафоӣ мекорем. мо дар гузарномаҳо ҷинсиятамонро мард менависем, аммо кам-кам номардем. ин кам-кам чӣ миқдор аст? тарозухона куҷост? тарозудор кист? тарозу кӯ? оҳ, агар боз росттар гӯям, санге намеёбам ки бори гуноҳу макру ҳиялу дуруғҳои маро чен кунад, вазн занад, бардорад. рӯзе ки ба ватан баргардам, баъди бисмиллоҳ, ин таманно бисмиллоҳи дигари ман гаштааст. рӯзи дароз хона ба хонаи хишовандону дӯстон мегардам. ба мазори азизон фотиҳахонӣ меравам. беморонро зиёрат мекунам. аёдати устод Валӣ Самад ҳам дар ин рӯйхат буд. аммо чӣ илоҷ ки боз як орзу кам шуд. боз як дидор ба қиёмат монд. чанд рӯз қабл акси ӯро дидам. дилам таҳ кашид. рӯям нашуд ки аз ягон шинос хоҳиш кунам ки саломе бирасонад. дар сурат он Валӣ Самади пурэнержие ки охирин бор вохӯрдам набуд. дарахти жолазадае, пирамарде, нигоҳе хазину ғамгин. мани муҳоҷири як умра дар ёдаш бошам ё на?
شاید گیله داشت که زنگ نزدم. احتیاج، خواهش، انتظاری میکشید. لبان خاموش او چی میگفتند؟ او از کسی هرگز چیزی طمع نمیکرد. تنها شاید انتظار یاران و مخلصانش بود که با آنها خیرباد بگوید. از کتاب و رساله های او نمی گویم. از سخنهای او نمی نویسم. از کارنامه های او نمی سرایم. ولی صمد برای تاجیکستان عسکری بود که هر لحظه آماده است برایش جانش را فدا بنماید. الوداع قهرمانی بی عنوان. الوداع وجدان ملت خود سوخته. ولی صمد برای من آخرین آدم در این عالم بود. الوداع آخرین آدم. امشب بهشتی ها اید دارند که یک آدم نجیب، یک آدم شیرین با آنها می پیوندد. یا رب، یا مالک، یا صاحب، یا حق، در آن ملک را بروی تشنگان وصال وابنما و تلخی وداع را به شیرینی دیدار عوض بنما. در آن صف، در آن رده، در آن قطار آفرنده این سطرها را نیز نام نویس بکن. امروز بار نخست او را به تخت می شنانند. امروز بار نخست او را روی دست می بردارند. امروز با او گل می آورند. امروز از او می گویند چون همیشه دیر، چون همیشه دیر، دیر.